ovo 2:0 ovo pobedila ova Pisa. Pa ko je drugi? Kanisteri. Neki kanisteri. Šta je to? Šta su kanisteri? Pa to su oni kanisteri. To su one, kako se zove, to su za hranu. To su oni, to su one, kako se zove, šerpe sa poklopcima, kanisteri. Kanisteri, u to se stavlja dupli dno kanisteri i u to se stavlja se čorba, stavlja se ovo grašak čorba, stavlja se pasulj čorba, supe pileće, može i meso, može i meso, šnicle da se stavi. To su kanisteri sa poklopcima onako.